салом ба кулли бинандагони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи хатсайро аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзури шумо мегардонем. ин навбат мо ҳайати эҷодӣ шуморо аз сафари як гурӯҳ сайёҳон ба мавзеи сайёҳӣ конҳои Аметис ошно хоҳем кард. моро то охири барнома ҳамроҳ бошед. бештари сайёҳони хориҷӣ Тоҷикистонро барои сайру сайёҳат интихоб мекунанд, зеро мехоҳанд аз кӯҳҳои сарбафалак кашида, дарёҳо ва чашмаҳои мусаффои ин диёри зебоманзар дидан намуда, аз боду ҳавои гуворо лаззат баранд ва як сафари хотирмонро пушти сар намоянд. сафари мо ба самти мавзеи сайёҳии конҳои Аметис шурӯъ гардид ва ногуфта намонад, ки дар рафти сафар то расидан ба нуқтаи охирини хатсайр сайёҳон аз дигар маконҳои сайёҳӣ низ дидан менамоянд. роҳ болад бошад, вобаста ба таърих ва ҳолати кунунии ҳар макони дидашуда маълумоти ҷолиб пешниҳод мекард. аз тай кардани беш аз 40 километр дар масири Душанбе ва ноҳияи шаҳри Нав, сайёҳони мо ба мазори Хоҷаи Бодом омаданд, ки дар ҷамоати деҳоти чусти деҳаи Хучӣ ҷойгир аст. ин минтақа ба яке аз маконҳои зиёратии сокинон ва сайёҳони дохилу хориҷ табдил ёфтааст. мазори Хоҷаи Бодом таърихи қадима дошта ва мӯъҷизавиест, ки дар он ҷо барои сайёҳату истироҳат то андозае шароит фароҳам оварда шудааст. ҳангоми суҳбат бо сокинони ин минтақа маълум гардид, ки ҳамасола сайёҳон барои нӯшидани оби шифо ва табобат гирифтан ба ин макон меоянд. اینجا من دویم بارش هست که میبینم 4 ماه پیش اومده بودم و میگویند که اینجا بسیار جایهای طبابت است.
мисол агар вақте ки ба касали зарпарвин гирифтор мешавӣ, ман аминҷа чихеле ки мебинед моҳӣ ҳаст, агар ки ба ҳамун ранг рӯят зард шавад, агар ба ҳамин моҳӣ нигарӣ, агар мегӯянд ки зардии ҳамин моҳӣ ҳамун зардии баданро мегирифтааст. ва мана мисол ба ин чинорҳои калон нигаред. ин ба ин чинорҳо ба гуфти калонҳои ҳаминҷа 700 сол, беш аз 700 сола умр доштааст ин чинор. ва барои ҳамин ман хостам вақте ки омадам баҳор буд, иҷо ҳама сарсабз буд, ман ҳозир бо тирамоҳ шудааст ва хостам ки имсол дуюмбора ин хел ҷоҳои муқаддасро бубинам. дар ин ҷо ғори бо номи ғори хоҷабодом мебошад ки яке аз ҷойҳои таърихиву муқаддас дар минтақа ба шумор меравад. ин ғор дар дохили ҳудуди мазори хоҷабодом ҷойгир буда барои мардум аҳамияти хоса дорад. ба гуфтаи сокинони маҳаллӣ, ин ҷой на танҳо макони зиёрат аст, балки дорои таъриху ривоятҳои қадима низ мебошад. сол то сол сайёҳон аз гӯшаҳои гуногуни кишвар ва ҳатто хориҷ аз кишвар ба ин мавзеъ меоянд, то аз ғор дидан кунанд ва мазор зиёрат намоянд ва бо таърихи маҳал ошно шаванд. ба гуфти мисол калонҳои ҳамин минтақа мегӯянд ки инҳо чанд бародар буданд. яке аз онҳо мана хоҷаи боло, дуюмаш мана хоҷа исҳоқ дар тарафи искандаркул, хоҷа мумин дар тарафи восе, хоҷа санхок. ва вақте ки ин кас дар ҳамин ҷо мисол дар ин ҷо ғоре дида мешавад ки дар ин ҷо он кас 40 рӯз шишта дар ҳамин ғор намоз хонда буданд ва ҷои ибодатгоҳи он кас ҳамин ғор буданд. ана инҷо ҳамсоя қишлоқ хоҷаи Чилёр, ин кас хоҷаи Бодом. ана дар инҷа бароси шифоӣ одамҳо барои зиёрат мебиёнд. инҷа моҳиҳо дорад, бароси касали зарпарвин инҷа мебиёнд, ҳам моҳия 3 рӯз тамошо мекунанд. оби шифо дорад. акун ва тоҷики мо оби шифо мегӯем, ӯзбекҳо қутурбулоғ мегӯянд, русҳо сери водород мегӯянд. инҷа мебиёнд моҳия тамошо мекунанд, ҳам об менӯшанд, ана шифо меёбанд, чӣ мекунанд, обозӣ мекунанд бароси касалҳои як вақти ҳукумати советӣ ба инҷа омада санҷидан олимо гуфтанд ки ҳамин об 120 дарба давояй. ана бароси ман хоришак ана ҷигар ба меъда ба бисёр касалҳо ба ана баъд ягон хел яраҳои бекора бошанд ки димешон нағз мешанд. ана шифо аз ҷониби Парвардигор аст. қишлоқи қадимая бисёр таърихи қадима дорад. вақти археологҳо дар вақти савр омада аз Москва корҳои археологӣ занданд, дар инҷо аз асрҳои сангӣ инҷо асбобҳо ёфтанд, чизҳо ёфта гирифта бурданд. қадар қишлоқи кӯҳная хеле бузург аст. баъд аз дидан ва тамошои ин минтақа бо хотироти рангин сафари худро идома додем то расидан ба нуқтаи охирини хатсайр. дӯстони азиз, баъд аз якчанд лаҳза мо расидем ба мавзеи сайёҳии кӯҳнаҳои Аметис ва аз ин минтақа шурӯъ менамоем қадамзанон ба нуқтаи охирини ин мавзеи сайёҳӣ ва моро ҳамроҳӣ намоед то аз мавзеъҳои зебои ин минтақа баҳравар гардем. сайёҳон барои расидан ба кӯҳнаҳои Аметис омодагии худро мегирифтанд ва аз табиати зебои тирамоҳӣ ҳаловат мебурданду
барои худ саҳифаи нави хотирот боз мекарданд. баъдан роҳбалад ба сайёҳон оиди чӣ гуна сипарӣ намудани хатсари имрӯза дастурамалро баён намуд. Они любуются. Теперь смотрите, вот у вас в руках палочки. Палочки нам пригодятся, особенно на спуске. баъзе аз сайёҳон бори аввал буд ки дар боду ҳавои тирамоҳӣ ба сайру сайёҳати кӯҳӣ баромаданд ва миёни худ оиди зебогиҳои атроф ҳарф мезаданду зи ҳамдигар аз сафарҳои қаблӣ пурсон мешуданд. دوستان عزیز، ما بالاخره رسیدیم به نقطه آخرین خطسر خود که کانهای امتیس نام گرفته است و عین حال سیاحان ما آمادگی خود را گرفته ایستادند و بعد از یک چند لحظه ما داخل کان امتیس میشویم. ما را همراهی نمایید. اصلا این غارها را کانی سنگ با نام امتیس میگویند و عین حال در اینجا یگام نمود کارکرد سنگ امتیس فعالیت نمیکند. سیاحان داخل و خارج کشور تنها برای تماشای این موضع زیبا که خصوصیت تاریخی نیز به خود کسب نموده است تشریف می‌آورند. امتیس با گروه سنگ‌های درخشان‌ترین کوارسی داخل شده بیشتر در طبیعت با رنگ‌های گلابی و بنفش وامی‌خورد. آن را در ساحه آرایشات و ساختمان با طور وسیع استفاده می‌بردند. کان امتیست سولبور را گئولوگان تاجیک سال‌های 1966 کشف کرده بودند. همین طور در خریطه گئولوژی تاجیکستان ده‌ها کان سنگ‌های قیمت‌بها و آرایشی پیدا شدند. یکی از منبع‌های استحصال امتیس در جمهوری این کان سولبور بود که حالا ما داخل آن قرار داریم. راه رفتن داخل چنین غاری تاریک کمی ترس‌آور است. شما را از 4 طرف سنگ‌های گوناگون شکل و گوناگون رنگ احاطه کرده است. داخل غار طور معلوم شد تنها از یک راه عبارت نموده است. از طرف چپ و راست ما باز راه‌ها نمودار بودند که روشنی چراغ ما نه به همه‌اش تا به آخر رفته می‌رسید.
بعد از دیدن کانی مذکور با روحیه بلند و خاطرات رنگین همراه سیاحان و پیشنهاد راه بلد به بیرون برآمدیم. سپس با راهنمایی‌های راه بلد به سمت کانی دیگر که در قسمت بالا جایگیر بود راه سپار شدیم. پیش از وارد شدن به کان امتیست دوم ما تصمیم گرفتیم که خوراک نصفیروزی رو استعمال نماییم و بعداً بعد داخل کان امتیست دوم وارد میشویم. بعد خوراک نصفی روزی سیاحان راه پیش گرفتند سمت کان امتیست دوم. پیش از داخل شدن به غار و پیشنهاد راه بلد سیاحان عکس خاطروی گرفتند. سپس وارد شدیم تا ببینیم از زیبایی‌های کان دوم. واقعاً هم لحظه های خوبی است و همراهی سیاحان و سیر کردن در چنین مکان‌ها به کس روحیه تازه می‌بخشد. هر یک سیاح کوشش می‌کرد تا سنگ زیبای امتیست را یابد و از دیدن آن حلاوت برد. امروز ما با شرکت سیاحی امیرتور با کان امتیست آمدیم. این کان در دوره شوروی کنده شده ساخته شده است و در آن زمانها در اینجا سنگ امتیست را کش کردند کنند، ولی امروز این کان حالا از فعالیت باز مانده است و در نگاه داشته دولت باشد و سیاحانی که به اینجا میآیند عادتا از تماشای این بهره‌مند میشوند و یک چیز مهم رو قید کنیم که در اینجا این سنگ‌ها را کنده با خود برده ممکن است، برای اینکه این به ملک همچون ملک دولت حساب می شود و این روزها قریب که هر روزهای استراحتی سیاحان با شرکت امیرتور و دیگر شرکت‌ها میتونند اینجا آمده از این بهره‌مند شوند. ما آمدیم ولی خیلی تاثیرات‌های زیاد برداشتیم، برای که من خودی من یکمین بار در این کان بودم، در چنین کان و با گپ‌ها با سخن‌ها این تاثیرات را گفتن ناممکن است. و اینچنین با دیگر سیاحانی هم داخلی و هم خارجی توصیه میدم که وقتی که به تاجیکستان آمدین و میخواهید که سیاحت کنید البته از اینجا و دیگر جایها برای تماشا بیایید. سپس از کان دوم سنگ امتیست با روحیه بلند و خاطرات رنگین برآمدیم. این سفر پر از تأثیرات و لحظه‌های فراموش نشونده بود، زیرا سیاحان با دیدن چنین مکان‌های سیاحی و تاریخی شوقمند گشته میل دوباره به اینجا آمدن را می‌کردند. امید داریم که با تشبث شرکت‌های سیاحی چنین سیاحت‌ها منبع نیز ادامه یافته رفت و آمد سیاحان داخل و خارج کشور و مکان‌های سیاحی بیشتر گشته رشد ساحه سیاحی را باز هم تقویت می‌بخشند.
دوستان عزیز، اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه خدسر. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی ادامه دارد. خیر با ما بمانید.